Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum meanio gobro. Class 5 subject Kashmiri date 15/9/2020 topic mazmoon Myon dod wastad. Tu tujo pur ख्याल me kun इंशाअल्लाह करे अल्लाह ताला कामयाब. Myon dod wastad mazmoon Könsi insan sınz var kaju ख्याल Könsi insan sınz zindagi agar bal bach lagan chh su chu sirif tim sindis var şu ख्याल su chu sirif tim sindis könsi wastad sund kamal. Yani agar könsi zindagi bal bach lagi su ustad sund kamal. Su şakhs chu khoşnasib yemis zindagi maz kah shafiq tarfiq wastad nasibas gach. Samajh mein aaya na? Su shakhs chu bal khoşnasib yas kah rafiq shafiq wastad nasibas gach. Em lihaz chu vartul em lihaz chus bu ak qismat vol şu agar çimin sari wastad me rachan tu parnavan chu agar me sari wastad parnavan chu vartul ख्याल magar headmaster bas chu min zyada mar tu chu pannis shur sindu khot gachan. Samajh aaya na? Chu pannis shur sindu khot gachan. Shabash. Headmaster bas chu paat libas lagnuk aadat to har waqt chu taz to khosh basan. Samajh aaya na? Saaf liblo imi mujub kamai pahan taiki to ho ya